buhat atong puso sa tanan nga agawanon sulod sa dugay panahon. Higala, trabaho, trabaho, puno sa kadasig gugma. Abro na itong palambuon kay tibig sa kinabuhi, agawanon sa pagkuswa. Magdali kita kay moabot na ang mga senyoras ug senyoras. Ang torta, luto na ba? Ang hablon pang dekorasyon, andam na ba? Apúrate, apúrate. Nuestros visitantes el guiando, el tiempo corre. ¡Vamos a comer la torta de Argao! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Argao! ¡Vamos a comer la torta de Argao! ¡Vamos a Argao! ¡Y vamos a comer la torta de Argao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a Argao! ¡Vamos! La torta, lami ang pagkaon pagkasawan ta. La torta, bilin mong galit nga ikagasan. Sa Argao lagi di na tumatilawan. Magkatugay, magkatabi, ang torta'y dili makalintan. Argawanon maghiusan na, lami ang torta ipasigar buta. Makugi ang lumad kinigimog na, pagkaong sinagulan ug tuba. Venga, venga, kita magsadya, chicos y chicas, kita magkasikas. Balik na mga senyores y senyoras, come la torta, magsaulog ta. Muy delicioso. Sí. La torta, lami ang pagkaon pagkasawan ta. La torta, bilin mong galit nga ikagasan. Sa Argao lagi di na tumatilawan. Magkatugay, magkatabi, ang torta'y dili makalimtan. In nomine Patre, et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Gloria Patre, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et in nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Viva! Viva!